Mayong udto niyong Anak, kung tao sa ads, gang? tanan. Niya na Sugod sad ads ba? ko, Nga ads kang nag-live. advertise? Anak, kwarta ka diha. Magpasalamat ko sa Ginoo nga nahuman ako og panglimpyo ni ining area ha. Magpaabot na lang ko og uwan nga makatanom kog laing-laing klase nga mga bulak ining dapita. Magpasalamat ko nga dunay nagtabang na Kailan ba kayo kumpran, no? sa paglimpyo. Ini basihan kaya kan bayaran 5K na yara sa YouTube. Sa og akong Tapos si Silver, nagpanis niya. 10,000 mo, salamat ko nagpabuhan. nga gitabangan ko Sila ng naman limpyo din Sa dapita. 5K. Sigon sa lima ka adlaw nahuman na gyud. Magpaabot na lang og mag-ulan. Ano kayo retire man sa dito sa Carbon sina sa vlog. Ug kalian sa Ginoo mag-ulan man gani. Karon si manahuna makatanom na ko mga buwak dining dapita. O Nindot na kayo talanawon, limpyo na gid kaayo. Compare sa wala pa malimpyuhi. Karon naganaman nam nami og arrange yung mga tanom dining iriyaha. Ning kamot kay kung ganda ubay akong kuan gang ba. Ang plano nga Ning kamot to gang buwakan. Mabta magluto og cake gang. Makik, Dunay sung sana kung lutuon ba? laing klase sa bulak. Vlog po nako. Salamat kaayo nga Di mo tang maskin sa kainit sa panahon, sa matag adlaw, sa gikan sa lima ka adlaw na mo ugma dinhi. Nahuman gud. Nahuman gud in taon. Makaabot og Christmas 25. Nahuman gud. Sa siguro og ulan na wala na makatanom na mi og mga kusmus baron kanang manghatag og mga lain nga buwak iling kay green para panindot nang ning iriyaha nga pawala sa kakapoy sa mga trabaho sa kadaghang trabaho sa matag adlaw kung magahin lang og 30 minutes or adlaw nga paglimpyo ni indinhi mahuman gidi ay sama karon maskin unsa pa kakapoy maskin unsa pa kainit mahuman gyud salamat kay ko sa Ginoo mahuman gyud in taon paglimpyo sa sunod akong live ako nya ning pakit-on mo sa ako ang mga buwak ug unsa nga mga bulak ini nga attract sa mata sa tanang mutan-aw Ako nang ginandaan niya, ingon niya lang ako hindi ka na tuga. Salamat. Maayong ito.